هلبجارتنین چارده گلانه ین لترکیه جبو کردان و چی بخورابینه. لباکوری کردستانی و ترکیه ده چارده گلانه دا هلبجارتنین پارلمانتویو ین سروکوماریه تین لدارخستن. هلبجارتنه که کریتیکه لو ماوی جبو ترکیه گوهارتنین ارینی و نینی ین گرینگ و بخورابینه. گلو هلبجارتن دیجبو کردان تشتکی بگوره وسا دخویه کود هلبجارتنان ده یکانه استراتژیا پککی و پیکاته اندن ین سیاسی لباکوری کردستانی جناب برنا دستلات رجب طایب اردوغانه که افیسو یک سالن لترکیه دستلاتداری دکه لگور داخویانین هادپی و پککی اگر اردوغان تک بچه یوی کرد بازده گلانی دا دنابا ترکیه که به 8 شیار ببن لبری راسی نوسایه جواز متفکرنا کردان وکی کو امی به وی هلبجارتنی شورشی بکن تنه خاپاندنا کردان و به قدر وان لیستنه جبرگو کتخواری و میتینگری لباکوری کردستانی به اردوغان دست به نکریه و به اردوغان جی بداوی نابه باکوری کردستانی روژا کومارا ترکیه کد 29 جوتماه 1923 ده هاتیه دامزراندن هیا ایرو داگرگیریه آنکو بندستیا کردان تنه به اردوغان دست به نکریه جبوی جی گوهارتنا حکومت سروک وزیر سروک کومار و مجلسان کردن باکوری کردستانی جبندستی رزگار ناکه انجام تهل بجارتنی که نکاره کردین باکور رزگار بکه پرزگریکا کردان نه تنه به حکومتان ریا به منطق و پرنسیب دامزراندنا دولت ریا لعالیه دن پکه که به سالانه دبیجه گر حکومت بگوره ام کرد و رزگار ببین لیدوی کرد لدیجی منطق فلسفه و پرنسیب آواکرنا دولتا کمالی شر بکه حکومت تنه اداره دمکینه پکه که کردان تنه به حکومت گوهارتنه و مجلدکه نه به دولتا فاشیست را افجی تنه بو خاپاندنا کردانه بگمان ده هلبجارتنان ده هزا کردان دکاره تقوشینا کردان به هز بکه کرد دکارن بازار که سیاسی بکن لی مخابن لباکوری کردستان سازیه کوبی کاری بکه تنه هر کس دنگ کردان دخوازه همه پارتی و بربشیرین ترکیه به مهانه هول ددن که بالا دنگدرین کردان جبوی خوراکشن جبرکو کرد خوادی رژه که گرنگا دنگانه ده هلبجارتنین کود 14 گلانه دا بین کرن ده دیارکرنا سروکومار و آباکرنا مجلس ده دنگین کردان دیارکر بن لی انجام هلبجارتنان ده دستخستنا مافین کردان این وقت زمان ناسنامه و چانده دا و ده چاره سرکرنا پسگریکان دا و تر رولکی نریزه جبرکو نه پارتیین سیستمیین وقت AKP و CHP نه جی پارتیین کرد و لسر نابه کردان درکت نپیش و دنگین کردان دخوازن تشتکی جی کردان را نخوازن لباکوری کردستانی کی جان پارتی بشتاری هلبجارتنان دبن لباکوری کردستانی سه پارتیین HDP، هداپار و حق پار بشتاری هلبجارتنان دبن هداپار پارتیک اسلامیه جسادی نوتو نه گرسای آوی کرده لی نخودی پروژه که کردستانیه ده هلبجارتنان ده با AKP یعنی اتفاق جمهور را تبدیگره حق پار خودی آخافتنین کرد و کردستانیه و فدراسیون جبو کردان وکی سیستما چاره سری دبینه لی رخصنا وی قلس و خباتین وی ین بریا هلبجارتنی پر لاوازه لو ما نائب پیش بیری گیرن که او انجام هلبجارتنی بگوره HDP گرسایا ویجی صدینو تو نهج کرده پرانیان دنگین کردان دسینه ده هلبجارتنین بریدا 67 کرسیین پارلمانه به دست خستبون نیزی 100 شهردارین وی هبون لباکور کردستان پارتیا کو هری زیده پیشگیری دسینه جی اوه لی او به اصرار دبیجه ام نه پارتیا کردانه و جبو مابین کردان جی تداخوازیه که وی نینه جبر مترسیا گرتنا وی HDP به ناب پارتیا چاپا کس YSP بشداری هلبجارتنان دبه اف پارتی بری وک احتیاط هاتو بودا مزراندن هر چند ناو گوهار دبه جی لی راستی هاته به بخویه جلو HDP پارتیا کردانه نه ده هلبجارتنان ده و نجید ده باشه روژین پشتی هلبجارتنان ده HDP جبو کردان نکاره دست کفتیان به دست بخه جبرکو تو داخوازیان HDP لسر قضیه کرد و کردستانی نینه گر هون ل 14 خالم بیان نامه یا هلبجارتنی یا HDP بنیرن بحثا ما بین LGBT و ما بین آجالان دکه جو پاراستنا جنگه حتی باجروانی تیده جه دگیره لید وی بیان نامه دا کشه یا کردان پر سوک هاتیه و گوتن تنه بحثا آزادیا گشتی تیگیرن
di beyannameya HDP da azadî têgehekê ku ne serê wê û ne binêwê diyar nîne. HDP daxwaziya çî dike? Federasyona mafê xwe rêvebirinê, paydarbûna aboriyê ne diyar e û pênaseya pirsgirêka Kurd jî nekiriye. HDP ditirse ku bibêje Kurd û Kurdistan. Dema ku ji berdevka HDP Meral Danış Beştaş pirsyara ala Kurdistanê ya li ser mora Papa ya li Herêma Kurdistanê hatiye çapkirin. Hatî kirin wê got Barzanî ew mor çêkiriye. Ji wî bipirsin. Partiyekê ku ji Kurdistanê ew qas ditirse û tiştekî ji Kurdan re naxwaze çima wek partiyekê Kurdî bê dîtin? Ya rast ev e ku HDP tevgireke ku dengên Kurdan disîne li ser pişta Kurdan dijî. Rihê Kurda yê azadîxwaz û serokxwebûnxwaz hûç dike. Dikujew Kurdan bi hêviyên vala mijûl dike. HDP ji Kurdan re çî dixwaze? Di bernameya HDP da daxwaza azadî û dewleteke serbixwe ji bo gelê Filistînê heye. Lê daxwaza dewletbûna Kurdan nîne. Di bernameya HDP da daxwaza kota ji bo LGBTİ-yan dike. Lê di saziyên dewletê da daxwaza kota ji bo Kurdan nake. Hevserokên HDP Mithat Sancar û Pervîn Buldan her du jî ne Kurdin. HDP ji bo mafên Kurdan yên netewî çandî û ziman bê bernameye tenê dixwaze Kurdan bi dewletê ve girê bide. An ku Kurdan entegreyî dewleta Tirk dike. Her wiha HDP ne xwedî îradeye. HDP partiyeke ku ji aliyê Ocalan û dewleta Tirk ve ser esasê ajandeyekê hatiye damezrandin. Pêşî li baskê netewperweriyê Kurd hatiye girtin. Girseya HDP Kurd e lê mejiyê îdarî Tirk e. Ji xeta bimre kolonyalizm heta bijî komara Tirkiye rebaza Kurdan. Ev ne cara yekî ye ku Kurd beşdarî hilbijartinan dibin. Kurd jî destpêka komarê ve deng didin û parlamenterên Kurd hildirbijêrin. Lê ji sala 1970 û vir ve li ser navê Kurdan tê axaftin. Di sala 1979 de li bajarên wekî Agirî û Elihê kesên Kurdistanî cara yekiyan bûn şaredar. Lê guharîna sereke bi avakirina HP di 6 Xezîrana 1990 da dest pê kir. Di sala 1991 de di mitîngên hilbijartinê yên Kurdistaniyên mîna Leyla Zana de di nava Kurdên Bakur da duruşma bijî Kurdistan bimre koladan hate qêrîn. Parlamenterên Kurd yekem car bi peyamên Kurdî ketin parlamentoyê. Leyla Zana di parlamentoya Tirkiyeyê destmala rengê kesk û sor û zer li serê xwe pêçaw bi Kurdî axivî. Vê helwesta Leyla Zana kimyaya parlamentoya Tirk xirab kir. Hep partiyek bû ku ji aliyê welatperêzên dilsoz ên Bakurê Kurdistanê ve hatibû avakirin. Lê hem ji aliyê PKK û hem jî ji aliyê dewletê ve hate dorpêçkirin. Hem ji aliyê fizîkî û hem jî ji aliyê fikrî ve hat tehrîbkirin. Hilbijêrên Kurda sala 1991 bi duruşma bijî Kurdistan bimrî koledar diçûn ser sindokên dengdanê. Piştî 8 salan HDP ala Tirkan bilind dike û diçe qadên mitînga. Ev sextekariye, ev tehrîfat li ser bîr û bawariyên Kurdan hatiye kirin. Îro Kurd xwe bi xwe înkara xak û nasnameya xwe ya netewî dikin. Di hilbijartina berbijêrên HDP da jî kesên xwedî fikra Kurd û Kurdistanê di lîsteyê da cih negirdin. Profîla berbijêrên HDP yên di wan hilbijartinan de piranî Tirk, cepên Tirk, çepgirên Kurdan û parêzbanên mafê jinanin. Kesên ku piçekê fikr û rengekê Kurdistanî pê re hebin li derbeyî lîste hatin hiştin. HDP Kurdên nava xwe bewejardin. Di rewşekî wiha de em nikarin bibêjin ku Kurd dê ji hilbijartina çardeyê Gulanê sûtmend derkevin. Ji ber ku van hilbijartina de kesek li ser navê Kurdan tiştekî daxwaz bike tune ne. Kurd wê dengê xwe bidin û ew ê rengê Meclisa Tirkan diyar bikin. Lê ji xwe re tiştekî naxwazin. Wekî her carî Kurdê xulamiyê bo komara Tirkiye bikin. Dîsa xulamî bahara Kurdan dikeve.